une erabakigarria bizi dugu. Mugaz gaindiko gure lurraldeak premiazko erronkei egin behar die aurre. Iraunkortasuna, inklusioa, transizio ekologikoa eta soziala. Pour les relever, nous avons besoin de personnes qui ont une formation solide, une conscience critique et un engagement réel. Des personnes qui construisent une communauté grâce à la collaboration et qui transforment la diversité territoriale, culturelle, linguistique, disciplinaire, en source d'apprentissage et de transformation. Por ello, el campus transfronterizo Euskampus Bordeaux, Universidad del País Vasco y Université de Bordeaux, desarrolla Impact I3, un proyecto con dos objetivos: responder a los desafíos del territorio y potenciar la empleabilidad universitaria. ¿En qué consiste? En proyectos transfronterizos académicos y colaborativos que conectan estudiantes, profesorado y entidades de Euskadi y Nueva Aquitania. Challenge-based education, I3, ikaskuntza, ikerketa, iraunkortasuna ikuspegitik garatzen dira, eta ozeanoaren osasunaren transizio energetikoaren eta ekonomia zirkularraren gaien barruan kokatzen dira. Proposamen hau kulturanitza, disiplinanitzekoa eta eleanitza da. Euskara, gaztelania, frantsesa eta ingelesa. Là où la collaboration ne connaît pas de frontières. Si eres estudiante, vives una experiencia internacional con una entidad transfronteriza. Impactas en retos reales y potencias tu empleabilidad con tu trabajo de asignatura, TFG, TFM, prácticas o doctorado. Vous travaillez également vos compétences en matière de communication, d'interculturalité et de multilinguisme. Pues me está dando la oportunidad Impact de poder ir directamente a la realidad educativa, que no se quede solo en un diseño del escape game, sino que yo en una semana voy a tener que ir a la entidad y hacerlo realmente. Ce projet nous permet de faire des mobilités transfrontalières et aussi de développer nos compétences dans le domaine du recyclage des plastiques. Gure ikasleek aukera dute entitate real batekin kolaboratzeko eta bertan bestelako konpetentzia batzuk eskuratzeko, agian gure fakultatean eskuratzen ez dituztenak, enplegagarritasunari lotutako konpetentziak. Irakaslea bazara, zure irakaskuntzan berrikuntzak txertatu, erakundekin lankidetzan aritu eta ikaslei lagunduko diezu mugaz gaindiko egiazko erronka batean. En lo que contribuye, ¿no?, para el profesorado Impact I3 es que le supone un espacio para poder recrearse como académico y académica preocupado por una sostenibilidad cultural, económica y social. On fera une publication d'un livre, d'un manuel, un dossier. Ça sortira d'ici à quelques mois. Impact proiektuak baimentzen digu bi gauza egitea. Alde batetik ikasleek kontaktua izatea enpresa batekin eta beste aldetik ikerkuntza elkartruke bat lortzea. Si vous êtes une entité, vous accueillez de jeunes talents et vous collaborez avec des universités pour innover, avoir un impact et gagner en visibilité au niveau transfrontalier. En esta ocasión, en el marco de Impact I3, estamos llevando a cabo un proyecto para buscarle la circularidad a la basura marina que recogemos en nuestra costa. Eta guk haur literatura sustatzen dugu, eta hori frantsesez eta euskaraz. Gai hori Impact I3 proiektuan izaitea guretzat ere biziki gauza baiko jasan. Pour nous, c'est hyper important de travailler avec eux et ça nous donne beaucoup d'informations, des plans de nouveaux projets dans lesquels on peut travailler sur les aplications dans le futur. Juntos, estudiantes, docentes y entidades impulsamos proyectos transfronterizos con impacto, desarrollamos competencias y descubrimos oportunidades más allá de las fronteras. ¿Te lo vas a perder? En el corazón de Impact I3 está su comunidad transfronteriza y transdisciplinar. Estudiantes, docentes y entidades transforman retos reales del territorio en proyectos innovadores. Durante el curso académico, la participación se organiza en dos fases. De septiembre a diciembre, la preparación del proyecto, y de enero a junio, el desarrollo del proyecto e itinerario de empleabilidad para el alumnado. Irailean eta urrian komunitatea aktibatzen da. Erronkak identifikatzen ditugu Euskadiko eta Akitania berriko erakundeekin. Eta erronka horiek Euskal Herriko Unibertsitateko eta Bordeleko Unibertsitateko irakasleekin konektatzen ditugu, mugaz gaindiko taldeak osatzeko. Entités et enseignants transforment les défis en projets transfrontaliers intégrés à l'enseignement
travaux dirigés, travaux de fin d'études, de master, de stage ou encore de doctorat. Se publica la convocatoria y asignamos a cada estudiante un reto transfronterizo que realizará en colaboración con su profesorado y con una entidad del otro lado de la frontera. Urtarrilean hasiko da proiektuaren garapen fasea, eta mugaz gaindiko 3 workshop egingo dira komunitate guztiarentzat. Ikasleek enplegagarritasun ibilbideari ekiten diote. Astebeteko mugikortasuna egiten dute erakunde kolaboratzailean, eta aukerako prestakuntzak jaso ditzakete. Gainera, beren esperientzia jarraitu eta dokumentatzeko bitakora kuaderno bat, online plataforma bat eta halako baliabideak izango dituzte. Premier atelier pour définir le plan de travail et préparer le déplacement des étudiants au sein de l'entité partenaire. Deuxième workshop pour constater les progrès, partager les expériences de mobilité et ajuster les objectifs. El último taller es un espacio de celebración y difusión. Se presentan los resultados, se reconocen los logros y participan nuevas entidades que conocen los proyectos, ampliando así sus posibles impactos. Impact 3 esperientzia berezia da, eta ikaskuntza, ikerketa eta iraunkortasuna batzen ditu. Bertan, sareko lankidetza izateak eta gaitasunak indartzeak aukera ematen dute etorkizuna zabaltzeko, inpaktua sortzeko eta ikasle, irakasle eta erakundentzat aukera berriak sortzeko. Participez et ayez un impact. Colabora, aprende e impacta. Súmate a Impact I3.